Opel Zafira Oxide бародаро 2004 сол объёмш 1.8 1.8 гуфтиян ка газ бензин ҳуҷҷатош чанд қа гуфтиясан ҳуҷҷатош чанд қа гуфтӣ 4 моҳ ҳуҷҷат дора балнош дар ҳолати хуб қарор дора Дата электропакет. Салон барош кожа. Мультирул. Пробегиш 304 000. Обогрев сидений, кондиционер, коробка механик. Монитор. Люк надорам. нархи чанд шида ка 60000 бо савдо меша. Номерои телефон абгу. 280 чанд? 987 77 47 66 бародаро дута хундай аванте 2007 солан каретскиян 1.616 ҳардиш 1.6 ая 1.616 ҳуҷҷатош чӣ хел ака я ҳама ҳуҷҷатои ясола ҳардиш бензини холия хуб якмаиш сар мекунем бародаро ҳардиш свети сиё 4 дискои 17 задагиай кожини сери салон чорта электропакет мультирул пробег 695 000 монитор андроид климат контрол коробка автомат люк надорам нархи чанд шудира нархиш чанд буд нархиш ҳардиш 73000 хуб бародаро ишам солиш 2007 гуфтем ки карески 1.616 ҳуҷҷатоишам як солон ду ҳафтаи танхелӣ сиёмка карда будем бе танировка вай танировкадор буди бе танировка чорт электропакет кожини салон мультирул 181 000 пробегиш монитор надорад климат контрол коробка автомат люк нест шамам нарха 73 гуфтиён номерои телефон чанд ака чанд 907 90 0020 занг занен савдо мешавад Opel Duty бародаро 96 сол объем 1.6 газ бензин
ҳуҷҷатҳои танировкаш буд мешавад, ҳуҷҷатҳои мошини яксола. Пробегиш 269 000. Кондиционер ҳаст, коробка механик. Люк надорам. Кондиционер кор мекунад ака? Бардум атроша. Капота бардум. Чашка варид заданга. Чанд сум? 28000 савдоиша. Номерои телефон 901 44 03 44. Opel Hatchback бародарон 96 сол 1.6 простой бензини холия, ҳуҷҷатош яксола. Яксола ҳуҷҷат. Резинош сабзи 4 диска. Пробег 684 000. Кондиционер дора, коробка механик. Люк надора. Нархи чанд шид ака? 42000 бо савдо мешавад. Номерои телефон 904 40 82 82. До 2002 сол Opel Zafira абом 1.8 газ бензин ҳуҷҷат надора, нархиш 50000 бародар. 50000 срочно фурӯхтан шавад, бо савдо мешавад. Дата электропакет, мультирул, пробегиш 694 000, кондиционер, обогревои пеш кор мекунад ҳастай, коробка механик. Люк надорам. Нархш 50000. Номерои телефон 909 14 63 63.